Kublai si bunya pi ke subscriber baru ki baju page ya ke channel Pens Kamlang official channel. Mentangan rak sepi ke kubar. Pau pertai uhe ke Taliban hadin ke jingjak jong usipor. Hari ni kesingi bala dem kala don ke kubar hamsaya bau he ke Taliban ulaman saujur ni ulayam. Ha ke jing yasiat para lena. Henry hadin kani ke kubar ke yatu bau baradar uhe ke Taliban ula pau pertai biang hadin ki kubar bala seprang stat ba ulaman saujur ni ulayap hadin ke jing yasiat bat ki hagani network. Halor kadau ke jing bom hun ya ke jing yaphe long riu he ha ke sorkar bal lam khmat da ke kanhun Taliban. Ha ke interview bala shem yau nen gasi ula kanta ja ke kubar ba ulaman saujur ha ke jing yasiat bat ki hagani network. Ula ong ke kubar lam ler ngabiang ngasyaj ngaklan bha ula ong baki kubar ki ong baka don ke jing yasiat mar keliang hapdeng jongi Henry Omdon kum kata kadai kabom shisha lada pisngutan nadia kan ke channel sa subscribe kenang ba pinjo ya ki kubar man la kasngi man bang upload.